kum shibanta banrat dingkhong ya ka jingjele udrok hapo ka than bat ha ka Jylla hi baro kowe ka Jingkyrmen vo nongsder minta ka sngi ka khat khandai tarek unailar 8000 ar kala Pynlong ya ka awareness program Halor udrok ban wanra ya ka jingsngo thu bahadu katnu udrok ukta ya ka emlang salang bat ka jing im shimen Hakani ka program la wan ban ai Jingkyrmen de umeban taryang recovered drug addict kum u resource person ki brio jong ka health department bat Naka ka police department lawan ban sngap ya kani ka jingalang de ki khon samla ki long kami bat ki rew rangba hakani ka jingalang la yo jinghikai shibon halor kumno ban lai nau drug bat ki jingbatai halor ka jingkta jong udrak ya pi ban kon singwan kan thai haki ga ta ki ba khat sana do option nan ka ta kim chu wan ki mi ki pa ki le choni kong shino shaki pro ko ko pi ne la don samna ru pro la la pen arnet ka samna shaka pro pada banyak beliau syak perlu kamu nak pedang tu perlu kita Aisyah dan Yusuf Pasha lada poi umpat rendang kini syak kini kipagai ladir kepor nalisu tak tahu lada ti tolong ini tahu bak jong ni Droks kedai bagi itu kena bah bawa kan dirta maka jemut seperkat lagi kadang lu pelat kemasuk dah bengkok ini kemasuk Andre ya kita barang kisah ni kita bilang apa nong kisah chance ya ke jinglong jemban jo pada boleh berjongi maka hiran pelat maka jencar pelat maka kerdo pelat tak ada Droks su uban hak kedur apa dong je jinge uban suai penjung ipi ngok mana ngok apa ukena barang kandel ke usnyam wi ke bisa sibon nang ni mana ngok dengan ngata tentang buat ni kita baru ngok perkat itu sama ni. Terus semua itu, apa kita yang kan jadi berjogi kasih yang kita tahu hai berkompim jogi parent. Kata kau westernization tu kongkak kiri parent. Kita buat bahaya kata kajing im tenang jogi parent. Tapi kita buat daya kita beri kita syabar juga setiap jogi yang dibuat kita beri kita syabar juga ri jogi. Karena kelas tangga tu kita buat bahasa sensial parent suara try. Haba lada mentah, ibu jaga jeans, badek salwar, nih kena akan taken grup yang ke jeans. Kim sunnah berpong salwar, kisnah pong ke jeans. Nama kiswo kubah ki bertu yang ke jeans jung beriu, kiba syabar, ki iya kok TV, ki iya ki mobile. Nama mobile iya berkuat, ki iya pareng, ule umi, usah party bet, usah di Droks suya, lekai bentay suya enjoy bet, umur ketaladan, ngalung ule umi, ngalung lakun tay. Mereka ko pi po TV po news po social media ketua dari tang ke bawah ko ni in mereka tip ko baca apa ai nomor bang tip tin yo nai ngam tip tin nai nu bodi nu bong dia tip sai nomor yang ala yo hi kita ki bawa influence yang lah kita ra yang aja shock kai ka muna asa mo nam no batai pe dia mereka long kopta di mau hadin riu benai sedang mencharge aspa te kata banang di kata nang kiwei kedus anong pi mo sisin baladi Droks sisin baladi lakut kejingin di abstang yang por mna te bansange mna anong ipingaru bunsin ngala persiang daladi bandi ngala persiang bunsin bandi ngamla de anda ngasmutu ngamla la sa te kinjri bisa ru du jingshani abla du jingi ru la du ni anpi kajing em do Droks Meghalaya di baro si kata kajing em jang do Droks kan mi mo kalau ke ke ba susi bat ke ba msong tenang ban perkat ru nomor balik kordet ado kata kajing em Undan kami saya kapisah jangan jong kan madang dan sedang tidak bisa kan madang di bisa hamat pani yang pan bisa mengantit kata di kelas tu I bisa by project I bisa by exam fees by bun bagi by sedang macam pisah ni ingin kata kalau kau kita kisin kiba pilaban itu kita kami
yo le SCP na ikaduk la ni pila Asian ko mata selang na jingpan bisa pila na itu yang kana ondola ngok ba kini ke jingdi kam tam hudra ke jingpan bisa ka alu kha ta kalam toy kini kita ngaruh kita sedang manpan bisa denre anda mo la lingo ana mal beli kilingo yang ahin pengapas sedang manpan bisa ka beli kamu nak jingpon tip ke joki kim tip le bang beli kim ba dia semua itu tahu drok ini nak joki drok ko bumut kishmut bitang kita dawai kuli kita dawai jarho ini kita Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.